Honorable Ronald Lebona sir, very lovely. Ini mana cakap channel ni bagi, ini point di mana, gerak kanan ni bagi. Hai, thank you. Ada mana bagi saya bekerjang, ini di salon, ini jatuh waris jat, ini tahu bekerjang, naga cutungnya baik, semua jatuh na. Dale pale kaya kini himbotok tai kini depression hai manda phanya bage amdani buat grabe kobok jak kini ni tin nova deputy di parliament ni division 1 to defeat will no pass makanya tadi kai kesama season ni parliament ni division 1 to Lepunga block simia sara tirpani je joto RD block tomani je joto block on deputation ri tomo sinti promoter party sing joto siwa tiprasani hamkrai naine enke ekmatro ti promoter party tiprasani hamkrai naine enke ekmatro sini bubagra hawa nokri tiprasada phono satok pitong ni yakni kagruna bagi sin mante sokte mayan tomuni manrna bagi bo hawa nokri choba khaitamo sing joto siwa tai sin tiprasada phono sara tirpani bono phanruoi ukluki phanrui no tomo tai omoni biti no tini singoro rajgat parani simi lefunga blog jora aisa onek kotor rally khai mass rally khai singoro dol khai sing deputation lepega tai sini je blog ni netitoro bujong no wakino onje tone adam ro singoro hai blog video ni thani deputation rekha video ni through sing sini governor je tone binyago deputation bo forward khaine tai sin governor hoitu Delhi forward khaine puila demand kai sini je tiprase accord mani omna dati implementation ungrunani bagi tek 2 number kai sing joto sio last village council election 2016 sonong village council election ingyani bagi elected khai chongjagi ni bagi sing sio village level onek problem choli tawa karon ki local body je point election ni asa sini village level kun funding phaya kam phaya angke nai sini 2016 sini tiprasa hamkrai ni kun development ni yang village committee level ombani sin diman dati oti signo village committee election ungthum tai ingkai 125 amendment act noti omo dati no bill passing hunina singkini o deputation ole